Opet smo u međuprostoru nakon dugo vremena, poklopilo se da nam je premijera nakon velike pobjede Hajduka na Maksimiru u jedinom pravom derbiju hrvatskog nogometa. Hajduk je izgledao zrelo od prve do zadnje minute i to je prvi put pod Gatuzom da je takva ekipa izgledala. Limitirali su Dinamo na 100% šansu i prvi put ove sezone da Dinamo nije zabio gol. S druge strane, za Hajduk je strelac opet bio Livaša, znači da i dalje nastavi u ritmu, da ima direktno sudjelovanje u apsolutno svakom golu Hajduka. Maestralnu utakmicu odigra je Dominik Prpić. Lučić je bio junak iz Sjene, čija je predstava dosta pala u drugi plan s obzirom na sve, ali je bio izuzetno važan. A Dario Meljak, koji ga Tuzo baš i ne preferira iz nekog razloga, bio je ključan u zaustavljanju Dinamove lijeve strane preko koje Dinamo većinom išao u fazi napada, odnosno Marka Pjaca, samim time i cijele ekipe. U prvom poluvremenu ove ekipe bile su praktički podjednake, što nije odgovaralo Dinamo i zato je Akirović odmah u 46. minuti napravio promjene, uveo Kulenovića umjesto Kordobe i promijenio sustav igre. A vidjet ćemo u prvom poluvremenu kako je Hajduk radio napade i šta je Dinamo napravio da zaustavi bijele. Dinamo je bio dosta dobar u visokom presingu, onemogućavaju Hajduku iznošenje lopte iz zadnje linije. Dem je striktno markirao Rakitića, Baturina, Krovinovića, Sučić, Pukštasa. I lopta je tu jednostavno morala kod Hajduka ići direktnije prema naprijed, jer rješenja kroz nekakva kratka dodavanja nije bilo, kao što ćemo sad vidjeti na par primjera. Jednostavno ovdje nema prostora, nema linija dodavanja preko kojih može Hajduk izaći. Eventualno ovako kad se Rakitić spusti nisko, direktni pas za Pukštasa, ali opet je on zatvoren. Vidimo ovdje opet kako Dinamo u 4-3-3 zatvara sve linije dodavanja. I to jednostavno kad se igra sa Rakitićem, on mora vratiti nazad. Pukštas ovdje traži loptu, ali nije slobodan jer ga Sučić drži na oku i blokira tu liniju dodavanja. Zato Uremović ide sad ovdje direktnim dodavanjem za Livaju koji se spušta, ali to je blokirano. Lučić je igrao važnu ulogu u Hajduku izgradnji igre, a ovdje ću naglasiti posebno Dialoa, jer je Hajduk, isto kao i Dinamo, gradio napade prvenstveno preko svoje lijeve strane. Dialo je taktički fazu napada odradio točno kako je trebao, samo je problem, kao inače u njegovim tehničkim sposobnostima, zbog kojih je uvijek gubio loptu kad god bi ušao ovako na krilo u zadnju trećinu. Ovdje je jedna lijepa akcija Hajduka sad, možda je najbolja na cijeloj utakmici. Središte je Krovinović, kombinacija duplih pasova igre na trećega, prvo s Livajom, pa sa Pukštasom opet s Livajom. Lopta na kraju na lijevu stranu dolazi, tamo je Kalik, opet do Dialoa, ali on opet gubi. A ovo je jedan od rijetkih odlično odrađenih visokih presinga Hajduka, izlazak, povratna lopta za Maja kao okidač. Na Vistiću su sve linije dodavanja blokirane, osim za Pjera Gabriela, ali njega vreba Dialo. I kad Nevistić pošalje dugu loptu, odnosi je. Krovinović je tu na šutu, Nevistić odbija loptu, Pukštas je tu u prilici zato što je Ristovski zaspao, ali na kraju ga dobro blokira. Dinamo je većinu svojih napada gradio preko lijeve strane, a tamo je za Hajduk bio ključ da Meljak i Durdov kao desno krilo dobro surađuju. Također, veznjaci, prvenstveno Krovinović i Pukša, su morali tu pomoć u zatvaranju te strane, to je izgledalo dosta dobro. Ovdje sad vidimo kako je to Hajduk kontrolirao tu svoju desnu stranu i kako su Pukšas i Krovinović pomagali da se taj cijeli koridor zatvori, da Dinamo nema prostora. A ovdje se još bolje vidi kako to izgleda kad se svi disciplinirano spuste u blok. Jednostavno tu nema prolaza, 6 igrača Hajduka kontrolira taj prostor i Sučić mora slati loptu na drugu stranu. Ovdje je odlično međusobno pokrivanje Krovinovića i Uremovića, dok Durdov ovdje izlazi na Pjacu i ta situacija koja uvijek može biti potencijalno opasna je dobro iskontrolirana. Ovdje se Krovinović sad spušta na Uremovićevu poziciju kad je Uremović izašao. Uvijek je ključ kod ovakvih pokrivanja suradnje i razumijevanja igrača, a Hajduk je to dosta dobro odrađivao protiv Dinama. Meljak ovdje zatvara ulazak Pjera Gabriela, Durdov drži na oku Pjacu i Dinamo mora prebaciti težište igre na desnu stranu.
Tamo je također zatvoreno. Vraćaju se opet preko Teofila i Sučića na ovu stranu. I opet tu Durdov izlazi u pritisak i sve je zatvoreno. Posebno treba izdvojiti Meljnjaka, koji je odličan bio u fazi obrane, ali sa strane taktičkog dijela fantastično se nosio s Pjacom. I na ovom primjeru možemo to najbolje vidjeti. Pjaca ga lomi, ali Meljnjak se ne da, ostaje na nogama i na kraju blokira. A ovdje imamo primjer odlične njegove anticipacije, koji je dakle pozicioniran je Meljnjak gdje treba, ali očekuje ovo dodavanje, odlično izlazi, presjeca loptu, Livaja se tu spušta i to je sad kontra. I opet je Meljnjak tamo najistureniji, Livaja daje za njega, ali to je blokirano. Dominik Prpić bio je fantastičan u obrani. Imao je 10 otklonjenih opasnosti, od čega 7 samo u prvom poluvremenu. Završio utakmicu sa 4 od 4 dobivena duela. Fantastično se pozicionirao, reakcije su mu bile pravovremene, bilo da je izlazio u blok, bilo da je izlazio u presjecanje lopte ili u zatvaranje protivničkog igrača. Bio je u svakoj situaciji točno tamo gdje treba biti. A uz to sve dao je obol u fazi napada. Iako već znamo da je on najmoderniji stoper Hajduka, to je pokazuje protiv Dinama. Ovdje gledamo neke od njegovih reakcija obrani koje su se istaknule. Svaki put je bio dobro pozicioniran, na kornerima je bio točno tamo gdje je lopta padala. Ovdje 2 puta kupi loptu ispred Lučića, ne zato što je Lučić loše izašao, Lučić je tu gdje treba biti, ali ona niska i on je točno na rubu peterca. Ovdje isto, pogledajte ovu odličnu reakciju, kako je čekao ovu loptu i odmah ušao u blok ispred Baturine da on ne može doći do te lopte. I ovdje prvo izbija glavom i pratimo mu sa kretnju, nastavlja se akcija. U svakom trenutku drži liniju, gleda što se događa oko njega, gdje je lopta. Tu je Adem i na njemu i ulazi ispred Adem i odnosi loptu. Stvarno odlična predstava. A ovdje vidimo njegove sposobnosti s loptom u nogama koje su već dobro poznate. Drži loptu, nikoga ne napada i on vidi da mu se otvara tu prostor i povlači loptu, kao što bi svaki moderni stoper i trebao to raditi. Podiže se visoko, tu lopta izlazi u aut, nakon 20 sekundi vidimo ga gore kako prepoznaje ovaj prostor koji mu se otvara, da se prebaci težište igre i sad tu stvara višak i omogućava Dijalu da uđe u ovaj otvoreni prostor. S obzirom na to da je Hajduk u prvom poluvremenu limitirao Dinamo praktički na ništa, Jakirović odmah u 46. minuti odlučio uvesti Kulenovića, izvadi Kordobu i preći u 3-5-2. Krenula je dominacija, ali isključivo u posjedu lopte i dalje tu nije bilo opasnih šansi. Tek 66. minuta Kulenović, to nakon greške Rakitića, a tek nakon što je Livaja zabio gol u 70. minuti, Dinamo je postao malo opasniji, do kraja su imali 3 šanse, od kojih jedna bila 100%. To je ta pogreška Rakitića. Lučić to je uspio privremeno očistiti. I onda šansa, ovdje pretrčavanje Ristovskog i ubačaj, odličan ulazak Kulenovića. Ne može se tu previše Uremovića krivi s obzirom na sve. I ovo je sad situacija koja je prethodila onoj situaciji za gol. Dakle, visoki pressing Dinama. Lučić to probija dobrom loptom. Benrahou prebacuje glavom. Razvija se napad Hajduka. I sad u nastavku lopta odlazi u aut, ali zapravo od ovog trenutka pa do pogotka cijelo vrijeme Hajduk kontrolira tu loptu. Minut kasnije korner, prebača lopta na drugu stranu, Dinamo je osvaja, ali odlična reakcija Hajduka ekipe, pogotovo Sigura koji izlaze u kontrapresing, osvaja tu loptu, daje Prpiću koji je sam, on fantastično vidi Livaju koji zabija. S tim da posebno sad pažnje obratite na Livaju kako se izvukao kretnjom kad je skužio da je u ofsajdu, taman da ne bude i odlično ušao iza Teofila. Biju kad je ušao u igru djelo je onako malo indisponirano, ovdje je izgubio loptu i nakon toga Sučić povlači i to je bila prva šansa, ta velika za Dinamo.
Ali pazite ovdje Meljnjaka kako opet iskontrolirao Pjacu maksimalno. Nije pao, stalno staje ispred njega, tako da ovaj nije uspio utišut kako je htio. Ovo je najveća šansa, Rog preko gola. I zadnja šansa, zapravo jedina sistemska greška Hajduka. Ovdje Rakitić izlazi na Stojkovića, iako je već tu Prpić, Rog to iskorištava da uđe u prostor i puca pored gola. Igor Pajač, sudac iz okolice Zagreba koji stalno sudi Dinamu i koji stalno sudi derbije, još jednom je pokazao koliko je netalentiran, nesposoban, bez ikakvog osjećaja za igru, za komunikaciju s igračima i s klupom. Onda ide graditi autoritet žutim kartonima koji su apsolutno bezvezni, kako to već obično biva. Skomina je nakon utakmice rekao da Dijalu ne bi dao drugi žuti za ono igranje rukom, ali isto tako izvukao neku situaciju koju je Dijalo kao trebao dobiti žuti. Uglavnom, bilo kako bilo, Pajač imao još jednu užasnu utakmicu i tu se stvarno ne treba nešto previše pričati ni o njemu ni o ostalim našim sucima. Cirkus koji vlada u Hajduku proteklih tjedana, koji je doživio vrhunac zadnjih dana, dobio je novi nastavak nakon utakmice kad je Gattuso u izjavi za Max Sport praktički proglasio predsjednika Bilića lažljivcem i stao na stranu Nikole Kalinića. Očigledno je da u Hajduku ništa ne štima, a Gattusova izjava bacila je još lošije svjetlo na onaj Bilićev nastup koji nakon je bio uvjerljiv. Kada je na presici nakon one Kalinićeve čitao sa šalabahtera i pokušao ostaviti dojam nekakvog iskrenog i odlučnog predsjednika koji će riješiti sve probleme, a zapravo u kontekstu svega sve više izgleda kao lutka na koncu koja samo mulja javnost. Dojam je da će Bilić i Gattuso teško dugoročno zajedno, a kad imamo situaciju da igrači odbijaju sastanak sa predsjednikom i očigledno stoji iza svog trenera koji tvrdi da ono što predsjednik govori nisu istine, nekako je dojam da kakva god bila situacija s Gattusom, da je možda predsjednik taj koji bi prije trebao otići. Ko zna šta nas čeka do sljedeće utakmice. Vidimo se.